Ljudi igramo Wrestling Revolution. Jej. A sada igramo samo zezanje. Neću raditi karijeru. Nećemo se samo brt normalne mečeve. Izađi iz ovog. Izabrat ćemo karaktera. Prvi meč će biti Battle. I vi uzeti našeg igrača. Koga ću upumiti? Znam. Sada da ga nađem. Izađi. Ne mogu ga naći. Ona je na Jessina. Što ne mogu naći, bit ću Kabal. Kabal bi inače u pravom životu trebao predstavljati kečera zvanog Kane. Idemo uzeti. Ok, idemo igrati. Samo jedan meč ćemo igrati. Pošto nemam baš vremena. Možda 2. Ali ista vrsta. Izbaci me prvog. Ko sam sad? Coach Emerson. To je ono od wrestlinga. School. Kao menadžer. Taj sam ja. Idemo sad. Tako je imena ona izbacio. Ja ću tebe. Ja rekao Smirs. Ovo snimam u 11:52 ujutru. Znam da sam tiha, mi brat spava. Pa ne mogu baš glamce. A brat poludi kad ga probudimo. I sebe opet izbaci. Ko sam sad? Pau Street. I on me izbaci. Sad sam ovaj što me izbacio. Idemo ga prebit. Yes. Dobit ćeš i ti batina. Yes. Pobjeda sa ovim. Moj prvi je crko. I pade ja. Odigrat ćemo još jedan ovakav meč. Vidimo se. Ovaj meč ćemo biti Jimmy Sirera, koji bi trebao praviti u pravom životu John Cena. Evo ga Jimmy Sirera. Vidi ga. John Cena će sad i sve pobacati. You can't see me. Jimmy Sirera, bolje rečeno, pa se u igrici zove tako, u pravom životu bi bio John Cena. Yes.
Jes, ali nije. Nije uspio ispasti. A šta ću? Ako me ne čujete, nisam ja kriv, brat mi spava. Vas spavam, brat, pa samo da zna. Ti protiv John Cena. Ovo trebujemo sad samo basma najmanji igrač, najmanji catcher u igri stavi na leđa John Cena i bacio. Ok, logično. Ja ću samo pokazivati John Cenin znak. Ne, mogu sam skoro dobiti special. Dali ste mi najmanje klika u igrici. I upravo sam izbacio nekoga. Sada se dešava. Je ovo realno? Ja ću i samo i malim prebiti. Ja, tu je super mali dječak koji sve vadi iz govana. Niko ne može me pobijeti sad, ja sam najmanji. Kako si ti odmah ustohaj, uradio sam ti finisher. Bježe, pustite, ja sam očetiv, ja sam ja malo dječak. Ovo je puno lošiji sam da znam. Mali. Yes, pobjeda najmanjeg igrača u igrici. Yeah. Najjači. Ok, to bilo to što se tiče ove epizode. Vidjeli ste da sam upotrijebio intro na početku videa i čao čao. Bye. Bye bye.